Hirya no hino ku isi abantu bamwe bagirira abandi imbabazi bitewe n'ubuzima bubabaje babayemo, abandi nabo usanga ubuzima bubi bw'abandi ntacyo bubabwiye. Mu Buhinde mu ntara ya Orissa, umugabo ukenye cyane witwa Dan Majin Amang w'imyaka 42 yatwaye umurambo w'umugore we ku mutwe agenda ibirometero 12 ku birometero 60 yagombaga kugenda kugira ngo agere iwe, awuvanye ku bitaro aho yari yaguye. Yafashe umurambo w'umugore we awuzingira mu bitambaro maze awushira ku bitugu bye. Ngo ibitaro byanze kumuha imodoka yo kumutwaza umurambo ngo iwujyane aho avuka. Uyu mugabo nta bushobozi yari afite bwo gukodesha imodoka, nibwo yahisemo gukoresha imbaraga ze aherekejwe n'umwana we w'umukobwa w'imyaka 12 y'amavuko, ariko yuzuye agahinda n'amarira ku rupfu rwa nyina ndetse n'uburyo ise yikoreye umurambo. Umugore we yapfiriye mu bitaro bya Ulaya mu mujyi wa Bhawanipatna mu ntara ya Orissa asize indwara y'igituntu. Bamaze kugenda ibirometero 12 ku birometero 60 bagombaga kugenda, nibwo abahisi n'abagenzi bacagaho bahamagaye abanyamakuru bababwira uwo muntu babonye n'ibyamubayeho. Ikiganiro umunyamakuru wa televiziyo Odisha yo muri iki gihugu ari nayo dukesha iyi nkuru cyakwirakwijwe igihugu cyose. Benshi baterwa gahinda n'iyo nkuru ibabaje. Nyuma yuko inkuru isakaye hirya no hino, bamaze kugenda ibirometero 12, abantu bahise bamushakira ubufasha bw'imodoka itwara abarwayi, aho yahise mwakira urundi rugendo yarasigaje. Bisobanuye ko bamwakiriye ibirometero 48 byari bisigaye. Uyu mugabo avuga ko yabibwiye ubuyobozi bw'ibitaro, ariko bamubwira ko nta bufasha na buto bamuha. Ibitaro byatangaje ko batamenye n'igihe uyu mugabo yajyaniye uwo murambo w'umugore we, kuko ngo nta n'urupapuro rwo gusohoka byamuhaye. Ibi byatumye nanjye nibaza ikibazo aho yanyujije umurambo, kandi ibitaro biba bifite abarinzi n'inyungu yarabifitemo kugira ngo atware umurambo atabwiye ubuyobozi bw'ibitaro. Ibi nibyo twabateguriye muri ni bisanzwe yacu ya none. Nje ndi Frank Mario Sebudandi, televiziyo y'u Rwanda.